Ting kum pum 26 January hai Republic Day hai ngai na ba me ta me ta aniu thai te India khau kuma achai dauran angak me akhanai mi ki to bui cho ta bigan ko hai European Commission President kazalina Ursula von der Leyen le European Council mitong President Antonio Costa ti hai invite chu to ai kuma kanai hai 77 Republic Day 26 January pun hai New Delhi kau pangthok pigan ko ai kanai hai chief guest supuni the hai the independent fang la hai first time suna European Union rina leader chief guest suni mi hai kuma angang liang mi special guest sai gan chinglu dugai ta ni invite suwe to na sai scientists azu ramitai successful mansai azu entrepreneurs azu representatives azu hai se have group krinani Guang pane to na sai kuma asai daw tong theme lina taboi cho ta pigan ko hai 150 years of Vande Mataram hai the angak liang mi hai kuma asai daw European Union ko na invite su gang mai kazan rina Mr. Antonio Costa hai India mi tong origin de to na sai kuma kamai ataw Portugal me kuma India ko kamai origin su na ba mi thu Goa ko e kamai lungkai mi hai Goa ko rina longwang tung de tamai ta tho nai the kamai kahak to ramage tikitu kapu hai Goa me tai kuma aniu thai ni merina India independent 1947 ko phang began ko hai Goa hai kazaw mage Goa hai Portugal mai suna kazaw ba me Goa lam hai Portugal lam de Portugal map by India mai tong map Goa tani kazaw tikitu December 1961 ko to Indian Armed Forces azu Guang na Operation Vijay samitong operation korina Portugals me azu bamba meti hai tap chana ka thau pangana 1961 ko hai India mitong territory ri the tuna lalau tinare hei kum tu bija the kamai ni Goa mitong origin ba me hai kalam tho Goa hai Portugal me bam ko ne 1961 phau hai India me independent phang bam sin ni Goa to India ramage Portugal de tuna lawe examples of again ko hai Alaska hai USA le map to kachamage tikitu USA le kanai paina kakbam sin kakbam me tikito Alaska USA ko bamde Canada roina thingkhang bam sin tu hekuma ataw hai USA rina Greenland la kani the riu kani the zo lau tho sabamte zo lawe tuitai USA le Greenland hai map le charin yam kamna bam sin ni USA bam kani di the hekum tongida takamai tong pare 1961 phau hai tikitu ataw hai Goa India me tong state di the ataw thu kuma gas akat European Union korina Guang me tong gas akarina te boiso Miss Ursula von der Leyen tho German me ye tuna sai kuma ataw kamai hai European Commission tong president tuna phungba me tuna sai kuma pari hai jang na interesting so me azu hai kai pane kuma Antonio Costa hai Portugal mitong Prime Minister bam kanin tai kamaya former Prime Minister te 2024 fa hai tikito ataw tu kiura make ataw tu European Council tung President tuna bam the kuma European Commission hai executive branch hai thotuang European Union tuang mi hai Ursula von der Leyen rina leadership bam tonge kamai President te European Union Bank ko sinanai tonge European Council European Commission da bam hai me lam hai ka goina ai sara ke kuma aniu thai the European Council tung President le European Commission tung President kanai dai invited su te asai dauran India 77 Republic Day January 26 Monday punai khangkyu kuma India ko Republic Day nai rai liang began 1950 ko nai began ko thaurina chief guest rai liang ka chou ta began ko hai Indonesia me tung President rina chief guest rai liang ka nei to me tung record na ye tingkum pom mai chief guest sai ikan di kun padai ta invite su na bam to nge to me ta aniu thai kong the kum pe jang korina asai kom ni European Union tung leaders gan nai da kapa da to nge chief guest khang reina kuma Republic Day ta ba me te boiso began ko wai India me tung constitution nai adopt surai liang me tung ting mek January 26 ti hai 1950 January 26 ti hai Republic Day to na kaw to nge kuma Republic sa mi ka ba ta boiso began ko Republic sa mi q2 government sin ba mi hai hereditary na make sa mi q2 monarchy na make sa mi q2
kapuri na guang su the ko ma kana guang su kai dat kapure guang su the kana re guang su kai dat ko ma heredity suna ko ma katong ki ta katong kana de guang su dat surin dat mita monarchy tuna ka wina ni haitra ma khe republic di the sami ka ba kyu thu government sin ba mi hai mun sai runa ka pa ro mi dong government di the ko ma heredity na ma khe kan kha runa qualify su we tu dai any person hai guang su nu the ra me tai condition nu the tamai tuang nge da republic sami ka ba kyu thu example zago taw prime minister Narendra Modi hai prime minister shbam the kamai prime minister su the na kana su da khana ma ge thako mai election su na qualify su mi mai ti hai leader su da kange hai dida asami ki thu tikitu mi president ko to sa dong de mi republic ta mi hai prime minister da sa ta ma ge president da sa dong ge president hai ataw hai Draupadi Murmu shbam the kamai su the na kana su da na mai kataw su da khana ma ge kai jik jai mi su da khana ma ge tikitu thoko mai election su began ko qualify su mai election ku mi mai ti hai leader su da kange tamai tere republic sami ka ba kyu thu tikitu monarchy tu dai tu bu so began ko hai Draupadi Murmu hai president su the kuma kana rina swai mana president su da kani de hai dere monarchy ri ba me kyu republic thai the monarchy thai the gyan ta khong the lum the kuma republic day tim he ko ai flag hoisting nai pani thorina so da began ko ai president of India rina flag hoist su kange asai do ko mai flag hoisting su me te bu chun to da began ko ai Kartavya pa sabi bam ko su pani tai kuma raspat tu ni ka we New Delhi ka hai kuma pere chame tho sibai nang wai hai tu sa ko sibai nang wai luan meni su pani pa nan luan ni chun cham de anu tho military tung strength ni ut ni hai dini su pani ko ma cultural performance azu ni su pani hai ko ma awards le honor nai me tong republic day ko wai award jan na kadai su na Padma awards le gallantry awards hai de me award nai pani to bo chot me ta ne kha sarau do te ko ma chief guest ni ka pani te me ta chief guest to taw kanai he ready ko bam the ko ma republic day ngai me ka ba ki thu anyo guang ro su ba mi hai India ko guang su ne mai India ko pi su ne mi hai hereditary na ma khe jame to kapui lamen chame ki thu kapu leader su bejang korna kana leader su da kana ma khe thako ma qualify su me mai rina condition ka nge hai dida hai ko meeting me bi the ataw thu tu bejang korna republic day ngai to nge India ko observe su mi thu constitution hai adopt su me tong ting me 26 January 1950 benai ka hauna tingkom pom 26 January hai republic day hai observe su bam the kuma atawai European Union tunglam katena kathai ke jaw ko kalam thu asai kum gong na me tung mande punai sun me tung republic day hai European Union tung leaders kan nai Guang pujeng korena European Union samet boi cho milam mai katena ka phian ke jaw ko European Union nai kandi kon padai ko hai important sulyang me tung organization or talyang me tung organization akhathe me hai me gwaina thai law tho ataw nai ba me tung European Union nai 1993 ko ai phom su tnge akop began gau to began ko ai Maastricht Treaty sami hai 1993 ko tak hau began khau sang su ro mi to 1992 ko sang su tnge tikitu mai tung treaty tak hau kai mai sa mi to came into effect in force so mi hai 1993 ko rina ka hau ai mi korina European Union ni ka hau zot ka tnge to na sai Maastricht tame to boy so began ko ai mi hai Netherlands ko nai mi tung Ramzan tare kuma Maastricht Treaty sameta bui cho tameta sakai puni ai me hai te bui cho de began ko ai knew sign so me te bui cho de began ko ai knew hai European Union to me tung country ko ai pesa hai currency akhana sin ko euro sambe akhana sin ko to me nung ro ko to na sign so lo tung the Europe me tung country ko go ai na European Union ko ka jaw ma ke mi ko thoko me ka jaw me gwai thu anew hai currency akhana sameto sian akhana sil lo ko to na nu lau the ataw na ba me tung members ai 27 countries nai tikitu country gai tu ko jaw ma ke UK ken ka jaw ro gwa tu nge tikitu ataw to ka jaw ma ke kamai hai 2020 ko pat ka the kum te me tho sian ni bai the European Union ko jaw mai gwai tho gai tho sian hai bai ngam de Denmark ko mai UK ko mai tikitu European Union ko jaw mai gai tho sian hai kaman suna sin ma me kuma European Union ko jaw mai gwai tu citizenship by akhat nai ko European Union citizenship to me da nai ti ai ko mi jeng krina kanyu European Union ko jaw me tung country guai mun sai ron do tapat to ni visa maksina tapat hoi khang nu na ro ti chi
Maastricht Treaty 1993 da bam ku hai tare ko mjeng ko kurina metang ko hai European Union ne phom su ka tongena pai na ga ding ni visa maxina kanu tung country ko ta pat thon no the ko ma currency na kan sing ko rametai kanu hai to visa ko to economic ruan khau lengua lang da mai ruan khau katun nai pai na help su kri ko partner su ko to mai tong da country akhat na ko ma ka siam tong de kanu sang sa da country akhat na to na ma ge de mai lom ko country taban nai de tikitu country akhat na tung thia kai su tong kanu hai UK ni kum law ga tunge tikito 2020 ko pai ke te ka mai tho kuma sarau ni mi to European mi tong country ka Guang na hai European Union ko za ma ge de European Union ko za ma ge 27 members nan de ka za mi hai ko ha mi ka za mi Guang to kaman pai na nai the cham mi tong nai the kuma akadrina te bui su na mi hai form su tung so Maastricht Treaty 1992 ko sign su na 1993 ko te bui su na effect su tung so to began ko hai akadrina importance su mi tong part hai me ke to te bui so began ko hai 1914 ko hai first world war hai pai kane European country ka ko na de me hai European country ka ko na hai ri dai su na million azu thai kane European Union ka ko na de hai Europe mi tong country ka ko hai akate kuma 1939 re 1945 pau koni second world war hai munsai 60 million 80 million do gai thai ko mi hai khauto ingrizo mi hai second world war pa mi hai Europe country ko de si mi da thai na ko me jeng ko na ai ko me padan no way ai ko me kamut kamai me padan no way lam jeng dui jeng te boi jeng na ko na Europe mi tong country ko hai pa ka to bay patan ne te boi jeng ko na ai ko me pat bam dam khang te bui jeng krina kaniu hai Guang dwai na inchun jang mai shuru kho te bui jeng ko Maastricht Treaty hai sang su dong the he ko mai te bui nong sin te badan no makhe te bui jeng kroida zar to European Union 1993 tang sang su ro mai phau hai ata phau tho si hak mai tong ma kuma 2012 ko hai angak liang mai thu Nobel Peace Prize hai European Union hai phang da kuma mai tong headquarter hai Brussels ko suwe sami thu Belgium khau kuma European Union ka Guang na country 27 kariu da population hai 450 million na de tu na sai India kang song raw tap de 27 country kariu sina India to 1.3 billion do ga ye kuma akadrina kara do ai hai mai tong European Union 27 nai ko hai currency hai akhana an cham na sin kho tu mai tai ai sa ne satang the ka Guang na do sin mage mai tong long ko hai kan sak sen mang mai ni nai de country serok dukai to euro hai sin mage tikitu 21 member state sami kitu country mi long ko 27 long ko hai 21 country to euro hai currency suna sin te dai example sa ko India tong currency tu boizo rupee sin kuma sap tong euro te ba mi hai paisa janne currency janne US mi tong tho dollar re India mi tong tho rupee Europe mi tong country 21 members ko tho euro we ekuma China mi tong yuan ne kuma akadrina Bulgaria sami hai 2025 ko tho kniu hai euro ai sinji anu kning anu ning suna sin ta kan de bam tong te kitu January 2026 asa mangna hai as guiding European Union goi nu sin bam mi tong euro tong pisa hai aniu ni sin dara ko to na January kuna sin ka da tong bu khat sin pha ma khe to boy dong country so Bulgaria last year the 20 states na sin mam tong de se kum do 21 tang the Bulgaria ni as euro guiding sin da kan the to na gong pu jeng khoroina kuma European Union go 27 country pang ko wai Germany re France kan hai rina ram wai na top suwe to na sai kuma Germany zo ko Germany hai population na ge rang the hai kuma akadurina economy ko wai first tai dai top tai da European Union ko wai kuma akadurina kandi ko wai largest economy third time Germany ba me new thai ne meri ni hai kuma first to thought the begin ko wai United States the sami to USA second rina China the third rina Germany fourth hai India ba me for India ba me India hai kun tho kulwai tho third ta kang hai te Germany ta kulai hian Japan and Germany ta kulai hian third ta kang hai te kuma Germany fourth do ko tibam kang tamai tong plan India tong plan hai kuma ataw taw thu Germany rina third ba me India fourth ta ba me US rina first ta China rina second ba me kuma European Union pang ko tho Germany rina top ba me to na sai kuma akadurina France sai European Union pang ko hai
area hai dairang mai the hai kum me tho ram goi na top ko bam the France le Germany ganei ruina kuma European Union tung Central Bank hai Frankfurt ko bam nai te mai hai Germany ko hai kuma headquarter to bu chun chot be gen ko Belgium ko akra Germany ko Frankfurt samito lam khade Central Bank tar sa tong kenu tung Central Bank ta kuma akra do kha sagalo me khanai European Union hai first suna form so mai tho 28 ngai tong ina ni ata to 27 ante to bu su tin chot be gen ka UK hai padatina 2020 ka mai ta to boy ka bo Brexit to na ka akra do pan mo the Brexit sa mai ta kuma euro tung currency sin ba ma do aju chot be gen ko 21 hai ni 20 na bam tung de tikitu asai kum Bulgaria hai January ko na kazaw da kani the to na kazaw pi jeng ko na euro tung sian nai sinbam da the 21 members the atawa euro tung sian sinbam mi hai tikitu European Union tung member tho 27 ni the 28 ba mi tai UK pat pu jeng ko na kuma European Union tong pillars ka thop nai pillars akhat to pui chot be gen ko European community sam kitu economic line ko market sam mi thu market lingwa lang da mai bam mai single market sunin de hai kuma free movement sam mi kitu aisa kra do satang kan the visa maxina mai tung country long ko thu mai tung 27 country long ko thu tapat tagot tan no we hai the kuma man sai na ma ke kuma lengwa lang dang ka pot phung pat phung hot su pu kan ko sin ni ka ton de free suna tan no we hai pillar number 1 the pillar number 2 to pu chot be gen ko wai common foreign policy ni hai kuma security policy foreign policy sa thai the sabam dam sina new thai the kuma pillar number 3 to the boy begin ko justice and home affairs sami kitu mi tung country 27 long ko hai rules akhana 9 in re hai the justice akhana 9 in re te mi tung thia ida kuma European Union hai institution hai padai nai sami tu organs ni sano the government ko organs ka thop nai ding chu ni executive the ai kuma legislature te ai kuma judiciary nai ko me ai ko ni branch hai padai nai number 1 ko tu European Commission te me hai executive branch te kuma atawe president suba mai ai sana stangan te president suba mai thauso to begin ko Ursula von der Leyen te ba mai ni asai da ran Guang na mai tai Republic Day ka kata invite ro mai tai kuma branch ka nai na European Council le ataw Guang na mai Antonio Costa te ba mai pu India ko Republic Day ko Guang mai pu mai hai heads of state te hai kuma government member state aju hai ko government nai mi hai legislative branch sam kitu law ko siam dong branch te kom akhaduri na te buchot begin ko European Parliament hai de European Parliament nai mi tong European Union long ko sam kitu la dim kai sa ba mi te ni kuma tingkum pangu pom mai ka new hai election suai tai kuma branch patai mi te buchot begin ko hai European Central Bank da ba mi te ni Germany ko nai ba mi tai ka bam le na Frankfurt na ka kuma European Union tong important su mai te bojo de begin ko hai GDP gwangba mai hoi kuma economic powerhouse na kendi ko batai ko GDP gangwa mai European Union mai tong country 27 na gwangba mai ka gwaina kariu begin ko kendi rina top tai to na sai kuma akadri na te bojo de begin ko hai kuma kendi ko global issue challenges aju hai kendi rina jausin loe kuma conflict aju pa pusini kaza ju gwang pusini kendi hai chun ja mai phungwang he to na sai kuma anyo thai taw Donald Trump US President Donald Trump hawa European Union na to pa na ping de kaniwai pang suno magai European Union ba me tuitai European Union na to kani kun padai respect suwe kram do kaniwai powerful ni suwe loni longa ye kaniwai ti do mi dong long na mi country kana to ping magai ti do kaniw to pura European Union 27 country din na mi ai ti do ami sabigan ko NATO da to na magai NATO samta no Atlantic Treaty Organization nai make it to 32 members nai make it to Europe na make nai mai country azu ga jaw de kuma NATO akhad de tawai kan ikon bada e ping ba mi hai kan ni to ki hir no magai NATO tong article 5 tong principle akhanai sa mi ki thu mai tong principles 5 na de boisa bo to began ko wai mai tong members 32 mi long ko nai mai tong country akhana de sina attack so began ko wai ka gwai na ta attack su tre cham the hai the taw akhat pingyang mai khanai sa mi ki thu European country azu hai NATO ko jaw tin ase hai ko NATO ro ma khane ka kha ka jaw na an se ka jaw na hey more important su yang mai hai US ka jaw na ase US da attack su we tu dai mai tung country ka goai na 32 da attack su tu re ka cham the hai ko me khom khang pa ne me ni US ra nu re na khom khang na mai Europe NATO ko jaw mai country 31 ri na ni khom khang jaw ni na de hai thina
ก็ไม่ได้ต่อไว้ any country ให้ attack สนุกไหมนะสิไม่ตรง members ก็จะเอาไม่กล้าใหญ่ก็เว้ยตะเลี่ยงไม่ตรง US เลยนะสัมปัตสมุทรเจริญจำสุวรรณอีกคนประเดี๋ยวใหญ่เปล่าบ่มีให้ US นี่ก็จะเอาตรง NATO เขาก็ไม่ตัวใด US แต่ attack อาคัดสู้รับไปกันก็ให้ไม่ตรง country 32 นายไม่เรียนนี้ attack สู้ก็จะเอาปันเดย์ไม่ตรงนายตรงไม่ตรง principal นายตรงสิ US ร้านนั้นเลยสินะให้ดี powerful สู้บ้ามก็ให้31 country เลยนะก็จะเอาได้ด้วยอดี powerful สู้ปนิบกให้กูมารัสเซียไชน่ากันเนี่ยเลยนะUS แต่เราไม่ได้32 members country ก็จะไม่ได้ให้ attack สู้ไปกันก็ example ก็ Germany France Spain กันเนี่ยแต่ attack สู้ไปกันก็อาคัดนั่นเลยสินะ attack สู้ไว้ที่32แต่ attack สู้ตัวเองก็จำเต้ให้กูมาต่อยูเครนนี้ให้เด้อยูเครนนี้ NATO ก็จะนี่เท่ที่กิทุก็จะงั้นมังบ่มีนี่ก็ไม่ก็จะไว้ที่แต่ยูเครนแต่ attack สู้มีให้32แต่ attack สู้ตัวเองก็จำเต้ยูเครนเลย33แต่ attack สู้ตัวเองก็จำเต้ก็ว่า US นี่ก็จะไว้ก็ไม่ที่แต่ก็กวยนี่เลยนะรัสเซียแต่ attack สู้ได้ปนนี่นะสิให้ครั้งนี้ได้ต่อยูเครนให้ NATO ก็จะนี่บ่มีให้ที่กิทุไม่ตรง NATO ก็สามตัวบุยโซดไปกันก็ให้อันนี้รำด้วยรำเขาอันนี้ conflict ไหนที่แต่ members สุนะสุเรานี่ตัวหมาเกไม่ตรง conflict ลอยมาเผาให้เด้ไอ้ก็มาอัตราไว้ไม่ตรง conflict ให้รัสเซียหรือยูเครนให้ conflict ลอยมาเก NATO ตัว members ก็จะปุ่งเงี้ยตัวนี้ตัวท้อกุ้งดีกลำโดกันอยู่ตรง principal นั่นนู่นไม่นะที่จะเอานี่ตัวหมาเกก็มาอัตราเนี่ยด้วยนี่นะอินเดียหรือEuropean Union ตรง relation กันในตรงมารีกันที่น่าจะใครตัวอินเดียให้1950คือนะยุโรปไม่ตรง country rate ตัวนั้นตัวrelation กับติดนั้นให้บ้ามตรงเทตุนะสายให้กูมา1993ก็ European Union พร้อมสุดท้ายปุตตังในอินเดียเร่ European Union ตัวกูมารีกายนะบ้ามเดตุนะสายกูมาอัตราอินเดียเร่ European Union ให้ trade partner ได้ไม่อาการสุนะบ้าไหม$118 billion 2023ก็ไว้ trade สุเราตั้งไงตุนะสายสามีกิจุแรงกว่าเราตั้งไงตุนะสายกูมาอินเดียเรื่อง export สู่ไปกันเขาสามีกิตุอินเดียตรงปวดให้ country by ด้วยส่วนของพุ่งปัดไปกันกูให้พุ่งปัดเดียงลบบุยบัมให้ตะบุยตุนโจทย์ไปกันกูให้ US ตายตัวน่ะใช่ให้ก็มา second เรื่อง European Union ให้ตายแต่สามีกิตุอินเดียปวดให้อาจูให้ country by ด้วยส่วนแต่กันนี่เท่ตัวน่ะพุ่งปัดไปกันกูให้ first ก็ US ตายตัวsecond เรื่อง European Union ตรง country อาจูเขา second ตายตัวน่ะใช่ก็ไม่ตัวแต่ European Union ให้เป็น important สู่ไม่ตัวอะไรUS ตัว alternative นี้บางคนให้กุม US เลย first ตาบางเดือนนี้นะรำกวนนักเนี่ยไว้ได้บางมี country อาจูหรือเรื่องนะ export สู่ไปกันก็ว่า US เลย first ตาเตรียมบางแต่ไม่ท้อ US เรื่องนี้ tariff ไฟสินไก่เนี่ยสินบางตรงนี้นะ sanction นี่ economic sanction ในอินเดียก็ในขนมไก่ดิ้งส่วนนี้ percent ให้จู tariff ให้จูรัสเซียตรงเท่าด้วยหลายตัวแต่ tariff ให้จูเราเป็นได้บางไม่ใหญ่ก็นู้บ้านะสังกัดบางไม่ใหญ่ให้จับนี่นายที่นั่นเลยกำลังตัว export ตรง destination ไหนก็กวยนะคนที่คนไปได้กวยก็กวยนะไกด์ตัว US ก็ตาตัว US ก็กันอยู่ให้ปวดจนเท่ามาเกตัวแต่ economic fail ให้เถอะอินเดียบางก็เท่าบางก็ US ก็ปวดจนเท่ามาเกตัวแต่แต่ได้ไฟไกด์เนี่ยเราไปกันก็ให้กันอยู่ US ก็จนเท่ามาเกก็ไม่ตัวแต่ economic ไกด์ down สุดนี่นะสิก็มาต่อนี่สุดบันทึกสิGreenland ให้จนเราโทตัวน่ะ European Union ตรง country อาจูเขา Denmark เขาชาวกวางที่นั่นสิชาวกวางไปกันกูให้ไม่ใหญ่นังนิวให้หนุ่มมักผ่าไว้ไอแต่ได้ 10% ให้เราก็นิเทศตัวน่ะ February day 1ปีไหนตัวน่ะใครเขาไปนิเทศตัวน่ะสายสามีกิตุ tax นี่ให้คิวหนุ่มมักจังหนุ่มมาเกยตัวใด June 1ผ่าเกี่ยวไม่ Greenland ลิ้วกังหนุ่มมาเกยตัวใดแต่ได้ 25% กูได้ไปนิเทศตัวน่ะ European Union ตรง country อาจูเขานี้อัตราให้ก็ไม่แต่ได้เรานะบ่ไม่tariff เรากายบ่มีให้ไอ้ก็มา economic sanction ให้ไกกายบ่มีให้ US ไอ้กันอีกคนปะได้มีตรง export ตรง destination อาคาดบัมแต่เนี่ยสามีกิตุปวดจเราไปบัมอาคาสูเตนะสิอาคาดเรื่อง India และ European Union ให้ free trade agreement ตรงทอไปนะ progress สิตัวน่ะใช่กันอยู่ให้นูน่ะเธอมันบัมได้ตาย free trade agreement สมัยตะบูโจตะไปกันกูให้ไม่ตรง European Union ตรง country เลยอินเดียเลยกันให้พอจนปัจจุบันเขาไปกันก็ให้ export เขาไปกันก็ or import เขาไปกันก็ให้ tariff ได้เนี่ยเรามาขังเราไม่ได้ก็ต้องได้ที่บุญจาก็ต้องtrade ตรง barriers ก็มา free สุดนะเรื่องกว่าหลังด่างขัง tax ให้จู่ๆเรามาขัง any barriers ให้เรามาขังแต่ไม่ตรงที่คิดว่า UK เลยท้อไปนะนู่นน่ะกันได้ที่กลุ่มไป free trade agreement ให้ไปนะปวดเชิงนี้อาจุหายนายกันเนี่ยไอ้หมูตะกันเตะตะบุยปวดโซ่ตะบุยตา free trade agreement สุขัง
gai te kum te mi gwai na 26 January Monday pun hai hai tabui si na papani so de mai tai khwan krem na bam na kho mi gwai na ta thun ku the sam ki tu athuan the athuan Monday